Ketheka mutegero ru TV bwega nontu wakona kanya kugwatana nao ni kiri weru njuma thaa 3 anu ije kameme ya Weru FM 96.4 niretete mutaratara mweru jo ibindi na tangazaji bayo ukumithikiro menya bobo kenda gukungwira na ugwetagari ari akura kugita ni guscan QR code irekire TV kagite ni gaka kanori ungekiri mutandao jo Weru Digital ni www.werudigital.co.ke uchoke biuria 10 na wabi gwatabio nthio gatonya kiri draw ya gwichindira shopping voucher ya chiringi 5,000 na kinya ugwate kanya akuriunga kiri studio chietu hinjeru chia Weru tumirite ireti ni kambuni ya kuthithirio bia ndethia ya Joymax Animal Feeds onimita kwantinyari Kenya sani jamwe tukwanganirite atukubana arua kirinti tachi kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Tipikendeke kuria regani bao kuonania ngugire barara bariterete ya Kenya. Minister Rukugweta na mbere na rende kithera kugania kiri mara akiuga kagita kauntu bubu ni gakinyi mwenda ithile kwariria ndionga Linda mwananchi Meru na bonthuki mbithe kuma igembe bakiwa ni bakugwata murengo jujuge ni Meru narua tugakuretera gichunchi kia bithatu na kia muthia kia rugonoro mwanya igare ya uturo Teto cia Weru. Kugwata ugeni wakairi mwananirio mathithio tukubwanaro ni Maureen Kirimi tukianjiria nteto chietu munino Rais Professor Kithure Kindiki no rete rutere ruregani kuonania ngugire arwaritira Kenya akereka gitene karago chemanite na atongere ba matura ntere chembu Kindiki ugite thirikari Kenya kwanza neritite ngugi nene na kuoneka kiri county chionde 47 na gute county igatigwo nyuma kiri witi na mbere no rete Kenya batigetikirie kwa irua rutere gwita gisiasa akiwa gutikio rutere regani buri nakyo ya kuthithiria Kenya litamwaniki ari na report yeje na njira indiko Munini wa muthamaki wa bururi niwe Kithure Kindiki ni ucerete wa ringi mwena wa Nembure thiini wa gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu kuria umuthi araina mucemanio na atongoria onthe a maturari a kuma kaunti no guku agiocaga kanya gaka kuririkania andu iguru ria mirandi ngurani ya uthii wa nambere iria ikikite rungu rwa thirikari iria itongoretwe ni muthamaki wa bururi niwe Ndagitari William Ruto. Lakini kutoka mwaka huu vile uchumi umeanza kupata nguvu kiasi kupitia bidii ya serikali tukiongozwa na rais wetu. Sasa barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama tumelipa contractors madeni yao yote na tumewarudisha katika hizo barabara zaidi ya kilomita 6,000 katika Jamhuri ya Kenya. Na hapa Embu County peke yake barabara ambazo tumerudisha contractor na zile mpya tumeanza ni kilomita 415 katika Embu County na itagharimu serikali ya Kenya bilioni 20 pesa ya Kenya. Hapa Embu County inatumika katika mambo ya barabara. Waugo ni urekirira makiria maundu ma urimi bara thogora wa fertilizer na mbegu ithiete nthi ni gugutethia arimi kuona umithio makiria kumana na urimi uyu wao. Na wiki hii serikali ya Kenya imepunguza zaidi bei ya mbolea ambayo imekuwa 2,500. Sasa kutoka sasa mbolea itakuwa imegharimu 2,000 peke yake. Hii serikali imeteremsha bei ya mbegu certified seed by 50%.
Mwenari wa urigiti ni urateterera muvango wa urigiti wa SHA guko akiugaga thirikari irira itanya ria kugwatirira CHPs makeria kuona ni mateithagia vanene thiini wa ugima wa mwiri wa andu aria maturaga maturari. Ino ni vamwe na athuri a matura aria matigagirira ugitiri ni mumariru maturari monthe. Tumesema wale wanapinga mfumo wa SHA wanataka ati sasa hawa CHPs wafutwe kazi, turudi mahali tulikuwa bila madaktari wa mashinani. Kwa hivyo CHPs is a policy program of this government and we are going to sustain paka marupupu yao. Rais amesema vile tunasonga kabla mwisho wa mwaka huu tunaenda kutangaza nyongeza kidogo ya marupurupu kwa sababu hao volunteers, hao CHPs wanafanya kazi nzuri. Village elders ni watu muhimu sana. Na mmejua hata mambo ya village elders tumeanza kuwashughulikia, tumeanza na pesa kidogo, lakini vile tunasonga mbele tutaona vile tutawaongezea kwa sababu wazee wa mitaa wanafanya kazi nzuri ya kujitolea. Musemani uyu uraukitwe ni atongoria engi ta CS wa Public Service niwe Geoffrey Ruku, Governor wa Embu niwe Cecily Mbarire, Governor wa Meru niwe Isaac Mutuma, Governor wa Tharaka Nithi niwe Muthomi Njuki na engi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwarita Mwaniki wa Musiri. Minister wa Uritinguge wa Mwingi Geoffrey Ruku ugite kagitani gakinyiga kugania kirimara na rutere rwa East rwithirwe nande rugichiariria rungwa ugite Mount Kenya East tethirwa ikithingata West kunikimetho indi nande rutere rukaigambira na gwitemera njira yao ya gisiasa no rite kinya mutongerwa kema kia DCP rigathiga chagwa gutiga kuga kariba rutere ni atano ngina onde ethiritwo akimeneria Professor Kithure Kindiki magita kwa magita makena babu na kurikithia. Atongoria kathumba ni barekinyitie kanyaga ke musangwa gusanga mbia tia kureta roje ra murandi wa roje wa Ntuge wa dia marimanti ario CSO Rutwira wa Mwingi Geoffrey Ruku. Niseme ya kwamba serikali ya Mheshimiwa William Ruto inatia bidii, inajituma, inawajibika kuhakikisha kwamba maji katika mambo metu inapatikana. Ruku na ugite kenda gutigira mutongoria wa Nthiguru William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki ibakwewa gitio no mwanka kirima giaturanwe na Mount Kenya East batekira kairi na gutura kuthingata Mount Kenya West. Lakini kwa sasa hatutanyamaza tena. Mumetufanyia makosa ya kutosha. Mumefanya sisi tukue kama trera. Ati mukipiga kona, trera imepiga kona. Hiyo trera tumekata. Hiyo trera tumepasua. Hiyo trera tumepasua. Hatutawafuata kama trera tena. We have come of age. We have come of age. Ruku ni ameneretie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na kumwira atige gwita Mount Kenya East Brothers bao ni untu no ka kuthina mbere na kuruma Kindiki. Wewe Gachagua, wewe Rigathi Gachagua, usinje ukatuita your brothers. You can go and call bands your brothers. You are a stranger. You are uncouth and mannerless stranger. You can go and call bands your brothers. Kama unatusi Professor Kithure Kindiki, you can go and call your bands your brothers. We know you as a stranger who is mannerless, who is uncouth, who is stupid. Sisi tukisema si Wanjaruo, hakuna mtu tunakosea. Mumeru si Mjaruo. Mutharaka si Mjaruo. Muembu si Mjaruo. Vile sisi tunasema ni kwamba sisi watu ya kona ya mlima, sisi si wa Kikuyu. Ruku na ugite Mount Kenya West bena maendeleo maingi. Ende Mount Kenya East no kabatigiritwe nyuma. Sisi kazi yetu ni kunjaza kikabu yao. Wao wanaenda kuomba maneno kubwa kubwa. Sisi hatuna barabara, hatuna maji, hatuna stima, mashamba yetu haina mbei. Masomo ya mashule yetu haikai sawa sawa. Wamonyoro wake nyumbani asikae.
Ndiyo maana tunasema Wamunyoro hope, Wamunyoro hope, Gachagua hope, Rigathi hope, Wamarwa hope, Kalonzo hope, Matiang'i hope, wote hope, Martha Karua hope, Martha Karua hope, Sifuna hope, Sifuna wote hai, malaria hope, malaria hope, typhoid hope, typhoid wote hope. Atongoria baria ikinyetie ario Samuel Bairagwa, musiasa Paul Mugambi na Bangi Kathumba ni bagwatete mbaru rwaria rwagwaturanua gwa kirima. Mimi najua mlima lazima ipasuke. Hata watu wapende wasipende lazima tufanye nini? Na hata hapa hakuna kupembeleza. Tusapasua. Bwana Loko mlima isapasuka. Kila tunangojea saa hii ni kuweka beacon. Because sisi tunajua kijana yetu wako pale. Ende antubara bena thina. Antubara bena mbio na thina bere yo ni arurizo. Ba kire njera chera mina gubekere ndoye teino twena cio bekere stima machukuru bakire na batikuganirwa. Ene torobera igitaire 2027 na 2032 na 2037 miankenu ekomineta hiyo mara 3 ya uchaguzi mtawalia. Either wa support Kithure Kindiki akiwa anatoka Mount Kenya East ama hata sisi tutamishe hao. Na ndio maana tunaungana na waziri wetu, waziri Super CS, waziri Roko kusema kama hatuko pamoja wakati kijana yetu ndiye naibu wa rais, kutoka sasa mlima tunafanya nini? Nkiripotera Wero TV kumatharaka Mbita Makena Uambabu. Tongere wa baraba kainde ni bunge kaunti Meru Mwenda Ithili na ithurite ni bekite michemanio Kathumba ya kubangania ndionga ya Linda Mwananchi Meru. Ithili akiwa ni betikaniritie na arakunthe musafara juju jukomba kuthojo kirungamana kwariria mwingi juri ni aramenerete wathani bwa Rais Ruto akiuga ni buringite nthiguru ndwangi mwanya mwanya ruri rwa kithomo na kuwa iki ni gitumi gikega na king'ani kia kwina one term. Mutugikare na ripoti eja. MCA wa Kithi Mwenda Ithili nethirite akigwata ugeni atongeria ba murengo jwa Linda Mwananchi ya Meru ntuko ya kiumia na kinya akiuria mwingi gucumiria kubagwata mbaru na kubaimbiria akiuga ni kwithirite na micemanio Kathumba ya kubangira ndionga ije indi akiuga njira betikanite nayo nio bagatumira ni micemanio ije kurukire gembe tigania na imenti. There is no ote mapingano kana anything, but kila tukwenda tulienda successful meeting. So chairman wa nini, chairman na lesere program na program wera tukuromba na era tukwenda na era tu support ile approve ile committee ile ithiritereo program wera nera ukata across Meru ukati no tusifuna ati na itare nera gwethira Meru, so ni ukata across Meru ya mbererie egembe ratiania area agreement. So iro tukaethera tukatita across Meru no tusifuna na kwenda kila mahali na ingweti kiake ya kinyarenge utembea renge another day aina time kenda tumba utembea Meru yonde. Kuruki MCA Mwenda na ugite wegitumi aretere kiri kugwata mbaru Edwin Sifuna ni kuona niwe mutongeri urabagwatanite na atongeria bangi barute ruregani na thirikari bakethira bakijukia thirikari kiri kithurano twitite akiuga thirikari Rais William Ruto no kaitite na mbere kunyiria mukari kiri ruterwa kithomo ugima na kinya waguba mirandi ya weti na mbere. Very few ana bajo in the university batethire to maketha. Ask yourself ne tondu maketha atatha kwa mbere thai maketha ene turi bara bangi nara chukuru chiagire competition principals na vice chancellors by na thina utembe je kuma kethirika chiagire institution software ya ndi imanto amwe atukwa constitutionalism tukethira twina manto ya security ya ici yetu twira nio na arondra ng'ombe antu betu kurawa. Those are minor issues, but they are major no ndo isi ko lose life chantu ni kura inye mirandi ira tukwirwa ndene Meru tago mirandi atonete pasi kenda tuwa Meru ko ibyo tonete bira tuikumire ke thirikari no ndo ithoko tukwirwa uthi thoko inye mo ya rugurwa thoko no gaitwira gura thoko 4 years affordable housing icho tukwirwa uthi inye mo ya rugurwa barabara chetu icha stolere uthi ya rugurwa kinyemwe na kibindi ai kuthira. So nto expect William Ruto basifuna bagaya na manifesto kinye William Ruto aya na manifesto. William Ruto aburete kuwa what he has done,
what he has managed to do can ande buraitite kenda tomba kwa at least we are well kenda tomba kwa ambo convinced wa mudura rege. But one thing that I know at the catofilite systems cha then ifilite anankera amero ano drikare terete tokarongo yua toero angambi ano drikare terete na no mwanka amero to that part of the next government era for Moisifuna na timu Renge United opposition. Keripotrande to Shaweru Juma Reakwa Rieto ni Motuge Kare. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na arikithitie ndunga ya Meru Jumapili je ariuga amwe na bo gutumbekana kuriunga Meru yonthe ariuga ni untu bwa unene bwa kaunti u akabanga ndiunga ntuko inge chejete. Kuna jamaa hapa anajaribu kunifundisha kusema mnaniona vizuri kwa Kimeru lakini najiuma. Natumaini kwamba by Sunday nitakuwa nimejua vile ya kusema. So nataka niwakaribishe kwa mkutano wetu kule Meru. Najua kuna interest kubwa sana, watu walikuwa wanataka tutembee Meru nzima, but you know Meru is very big. Na hii tu ni mkutano wetu ya kwanza, si kumaanisha kwamba hatutarudi tena na tena. Tunataka tuweze kuja tuongee na nyinyi na tutarudi tena tutembee sehemu zote za Meru. Kwa hivyo mtu asikuwe na pressure yoyote ya kwamba labda kuna sehemu zingine hatutafika, lakini mnajua ukubwa wa Meru unahitaji kwamba tuwe na siku zaidi ya moja ili tuweze kutembea vizuri. Lakini mafans wetu wote tunawapenda, kama mnaweza kuja pale town ama kitu chochote kile tutasimama ambacho kiko karibu na wewe, karibu sana. Viongozi wote walinda mwananchi wanawakaribisha katika huo mkutano tuweze kuongea. Na najua Meru nyinyi watu mmeshaamua. Huko nasikia ni one time, acha nikuje ni confirm kama kuna kura ya Kasongo huko. Asante sana, Mungu awabariki, tuonane Jumapili hii. Pega mutegereta na mbere kurumira nteto chitu cha Weru Juma thaa ithatu wona twachokera ni ndiunga ya Mwago jwa Kavagara tauni-ini ya Chuka ugeta kuraja. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! The holidays aren't about switching off. They're about switching on. It's time to activate holiday mode. Let's do it. That is beyond special! Oh, wow! Cool! That's what I'm talking about. This is your time. Holiday mode activated. What a rush. Get connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment this holiday. Mutamani yoka yothire otueta kembeche tena baita tiambi no oteko chenchia botwaja gaire bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachago na guchenga igochenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash,
kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Stage. The badges change, but the passion remains. It's a special goal. Come at the hour, come at the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The best football on the best football package. It's on GoTV Super Plus. Dial *423# to reconnect today. Usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe rero teria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitera maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itu ethioga tueri tega isuitega bere itu batusanure we tuchanure nito wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe nguruwe na ndethia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Chokere nkatho cha mwanya mutegeri no ntwagweta na mbere kurumira weru njuma thaa 3 tugichokera kambuni ya mutu yera Premium Kavagara nitize na mbere gukene mwingi na njira gukenanira na boba gitambo yankuma injega ya mutu jojo jao na roba gikinya thokone ya chuka aria bombita kwithirwa bakiumira magana jakare. Jengo nipate papa hapa. Wacha uone. Unaongeza juu yake. Acha zawadi. Hebu angalia hii chakula bado. Chakula rap. Na umengojeka na wapi mami? Na tumesema wiki hii yote za kazi pesa. Sio? Nina mjengo nipate papa hapa. Wacha uone. Ugali.
yako. Kwa pata ya makundi elimisha hivi vinywa kama mama nyumbani. Sawa sawa. Iri njira ya kuthiria utumiri wa na kiri uriti wa ngugi injumo ikundi kia uriti ngugi nthigurune yonthe nikio International Labour Organization kigwatanirite na rwangi rwa kotu kenda kwariria mwingi ukonia untu bubu na kinya kuritana ukombone bubu botiagiri ni ari akiama baba bambite kambi ntere cia ntubu Chigembe North Toradan Kanmwathi agotumenyithia Mwana munini atakinyitie mianka ya gwitwira itua kura kuyekene ta Child Labour igutwikite kinyamara kinene Tigembe gaki mwanka nthiguruni ya Kenya nende rwangi rwa hilo rura ruyekene ta International Labour Organization ASEL Africa kuma nthiguruni ya Netherlands bawatanete na thirikari nene na thirikari cia matura ibanjirite mutaratara wa kuhonokia mwana munini kuma ukomboni bubu na gutigira bagucokaniria mwana uyu arabaruthite kampu ino kuthomithia kari Child Labour imbi ntere cia Ntubosho gicigo mbunge kia Gembe South. To be able to work with the community of Ntubosho towards eradication of child labor. And therefore the ILO, through the Axel project that is funded by the government of Netherlands, together with the government, the employers, FKE, the workers, KOTU, we are having a project known as the child labor free zone that we are implementing for the first time in Kenya and in East Africa here in Ntubosho. Ikia thigi gukari na atongoria kathumba bario barabarugamirite okari gicigo mbunge kia Gembe South na kari arabarutanitwe emwe ya gwira tunenkagira ana no gwigwire kunyamaria mwana munini na untububu gacetura akiri yake mwanka mwana uyu agatashukuru. Leo tumefunzwa mambo mengi kuhusu child labor in our Ntubosho location. Ndi ya chief ndi na baria tulitanairia na bongo we yonto ma CHFP ma area manager tugakikisha ana bonde bara bate shukuru nonto bwanjire mukanerengi ba wikwa shukuru nikenda maisha yo yamba kwethera ya bui so yonto tukwelelia onto nawe tu area to munomda kainge bayang iba tuyamera so batuma bakethera batewete nya skuru iba kumake miandarati muno yonto ndacia kulebia onto bangi hamwe ya manto mama hita mwana munini kuthi gutwamira kugurirwa bikibiki muciari akanjiria kuthukuma neo kwandika mwana munini atakinyithite mianka na manto mange maingi skiru tere tura bonda rumbite kuthara una changamoto muno nonto kithia muciari onto amona education imbea emurage ntu bikibiki. We all as a community, as a village, as a location, identify children, we remove and rescue them. When we rescue them, we do an assessment of why they are in child labor. Some of the school is available and they don't have the materials, school uniforms and the rest to attend. Currently under the project, it will be provided. Nke reportera Weru TV mbeta wa Duncan Mwathi. Biashara arimi na kinyatu iba mirani borete siasa buruba tekathugane gutonyithia mirasi asena bakere bugita siasa ni bethagirwa bagitumira kimera giki kwiringira ndebe indi na ndibu ni untu batetikire abokari kabugita kagitani gakinyina ndi siasa batia kubatumagira kenda kugambia mwingi gukurukira kimera giki kyao Edwin Gatobu na ripoti yeja. Nture na chianto betwe kiongo kishiko ke Gembe North kumbuke teate pamoba biashara atu inarimi bamirai bambere ti kumanira na kuthukanĩria marietu akinya mitandao na iguru ria ngugi ije yao bamobao na baratwaranĩrĩte na baba kiuga ijaka ko baba gutonyithia siasa kire ngugi ije kwa ntu banje kwa bongo no ntu botonyithia siasa ke biashara isembea na tika wendo tonyithia siasa kukimea watu kudhibendo na sio bongo kando yani muntu thukwe yito yake na siasa kwena vyo no timana kwa antu bagita baito thoga cibagu itugunanga ilabia itha mwanga thai gilaki batu turi utwa antu bagwa na bai gilane gora uroka ba ukisa no ntu bo twagitwire boya bari tankamba yondera twatiete na ntane baibwethi ora turaitire ibui ajajaje twende kiumege kimitandao na mubiashara momera uri nkuma kwethere twakiringithano na kuthukangia kirake itha kwenderua bakiuga ontu boibo karija kabukumane na murutira jwe kujwa siasa mono gitine kia mubunge kange turieto mtu wete inya post mitandaone ni twendereti nyamira aitwe batwire twaurege la twatua batiwa baraunanga macenge bamunanga antina inkai macenge kenda batuthukia
na bamurika na thimu cio ba post mitandaoni na imakosa ikunganisha biashara muntu na siasa na interview bitebui ndatuire mire kwera boboya batua barunanga kilakio na bekunanga kilakio nonto bo interest cia siasa ilo ruboneka bambikire mitandaoni ila wintuite ila bibinge biakina bakariyo ila kithombo thendire magetha tungituyamira no teka soldo ni muntu nkoranya kilake ngiri mana thatu na 10 na kikaita nya ngiri 40 na ntiunanga tika layo ntukala kamunywa kaunkwiro mbunangite ntona makosa ya mira enjose atwete nina no tumweta ira kinya kalere nyanto baba inge muneba mwenderie mira ntona ena makosa otu no tu ya ila bietu no mwerene no tu ya ila nyanture ne sietu se kalerene riu mbitwene neri siasa igatonyithwa kirengo gici yao ya mira bakiuga icio gituge kiao gikinene gia kimbeca na gitibwiri kuringithwa kinyanini na timo yumbe romera antu baingwe romera no itwathura nuka gotha no ringa era taitumu siasa no getha no ringa era maore siasa no getha no ringa era ntoru aki siasa tafadhali athuraneni siasa na ngwe tukarwa uwe kampeni ya muntu oku kana ndhukiria ngwe kwa uya kuwa nimbu nangite ila siasa ibirie kando na mirani biashara mirani onerie kando wende nyango connect na musumari ntu yaira ukiango connect nwani nteno tho anche ntombo mutura mire ya enda yonthe ende wandhukirie totheri ikathio tonya siasa kaetho kana kinya twende tokoro impara ne otengemeo yetu ntonyire utebingi tutengemete ni mira ko ba mekira siasa Antonia Werunjuma ni Edwin Gatobu. Boda kuma gicigo mbunge Kegembe Central ni bagwete mbari mubango jwa kubokire jwejanite na mubunge wa Dan Kele boni okurukira gwikira inyasa ko ya biashara baba kiari bugite twari rikabatethera kinya gukurangu gene na guchukiria bo nanja chiao. Ikundi bia bonda kuma gicigo mbunge Kegembe Central hibia mukirite na kuwata mbaru mutaratara wa gukiria sekta ya bonda urorete twi mubunge wa gicigo mbunge Kegembe Central Dan Kele haraugite ikundi bia bange na kureta proposal ya burabenda gutetheka kumane na empowerment ino. Mheshimiwa ingwete gitwariti no mantu driver license vijana vyetu hivi kuomba kununga njirene no ntopate kumeaseria cia babara. Mheshimiwa renge itombete kwaria no ntopo insecurity area ke bonda tombe gotha tweno garibo kwana na batu to sector bonda ito support Mheshimiwa Kele to ku itu tam to kuromba turetere empowerment no kona constituency empowerment no eta kina mama ito kuona no tombete kureta empowerment iminge na sana bila to kuromba Mheshimiwa kuna driving license antu bigigi abato na bonda power twira Mheshimiwa Kele na kigise buruto kwata driving license ndaka ino cia bonda baugite murandi ukabaguna muno nuntu gatetheri bamwe kuria bikibiki cia runi na bangi kuga no barugura ithima bia maguta petrol station na kwigwa bakiguna nkuruki na nkera babange bateke cooperative we bonda bombe ko join ingwete ke ko join free riabo wate ni rodirigare ombo bolwelia we muntu paso no dirigare te ombo bolwelia batu ndene Kegembe Central to kareto empowerment to karugura nya betero cia to ithatu ndene miaka ego mtugethwa turukura arutingo gyo bisini mbo mubunge hibaugite murandi uyu no Kegembe Central yonde bantu yaruma ko ukira kona yonde higa kinyirwa na ndaka cia bonda ciendelee gutonya kirisa kosi kana bakaguneka na mbesa ino tubabe ya tukaba represented Kegembe Central yonde kana tu yakua bonde bayantu kweru ari lakini ibabwithite mibango yo ibataranite ibaturite machairman kwa toeta kila mahali babwethi nya empowerment yona through Mheshimiwa watu kaba kuimport nya pikipiki bakanderia kwa members bo kwa Mheshimiwa ina kiao na nto sector bonda ti anto ba kiba yaba ibo pikipiki nonto anto bombo sioria bara kibo ba pikipiki tutakinya kuonde tuketa lindas every corner tueta lindas ba kuo karuare to anjireria waandika more than 10,000 Kegembe Central na ni sector mbete kwana beto ngwe na ibo onto Mheshimiwa Kele arawire aiba support na bionda biraba kenda nikenda bomba kuria boya kenda basiukire kimaisha na onto kwithira sector yandikite more than 10,000 vijana sector imwe mwire ba ikwithira eteka wa serious nke reportera Weru TV gicigo mbunge Kegembe Central mbeta wa Duncan Mwathi
Marandine mwanya kaunti-inĩ mbuga atimana na yuthi akuru ekuru na nthuki mwanya bonthe bakigereria gwatata kenda bona bia kwaniria na bao irandine ria kanjikiru gicigo mbunge kia Manyata ugatimana na nkatha ciekuru bara baturaga maiga jaja na kinya kujuria rori na jani wana bao barijaga na kwinyontora kiri kithomo baba ingi baekuru baba ni single mothers na baba ingi ti kwenda kwao ni mukanda jwa uturo jo bakuthite bachithira ntwaja mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwandiki kuma Embu na ariungite marandine jaja na gikene gichunche kia muthia kia rugono rwa mwanya igare ya uturo. Wira wa Kware ukoragwa urugamiriritwe ni thirikari cia kaunti vamwe na thirikari nene. Ino niguo gutigirira gutira na thina wa guonthe uratungana na aruti wira aya a Kware kuona ni wira ukoragwa na maugwati mengi. Pole sana ucio ni undu ndanyitite timukinywa na no weka wega muno kuginyeria uvoro ucio. Maundu ma mining ni ma thirikari cioiri, thirikari nene na thirikari nini. Na nundu tukagia nafasi ingi ngavuta kwereria roles kana maundu maria mekagwo ni thirikari nini ya county na maria mekagwo ni thirikari nene kuringana na Mining Act. Kuri na mawatho maria mekiritwe niguo gutigirira ati mbaruti iria iravurwa ciekwaguo kuringana na watho kuona irutaga mugambo munene na no acikie mathiga kundu kurasa. Kumweru nakuo again ugurauga blasting. Ofisi ya national government ikoragwo na ndore makoragwo in charge ya blasting na nio magirwo kuvesana tondu ni sauti ndize ngimira tena na Kiembu ona ni kindu kingi atura nyumba na gikathukia ndo mato koguo ningienda kwira andũ a Carolina pole sana uria ni ngweka ta waziri ningwira chief officer wakwa wa lands and mining anyitanire na director wa mining wa national government mavote ku visit vao na tuvote ku enforce nikenda matwire mundu uri ukoragwo in charge wa blasting kana muramenya uria kurapen kanjike waguo kuri na watho uria urugamagirira Kware ino makiria gutigirira ati aruti wira onthe ni akinyu miaka 18 ni mugaru na watho ciana kurutithwo wira na amwe gukorwa matari cukuru na kurikiriria gutinda Kware na aciari ao. Kambuge ndeto yote tutumikinyia nego mithuthuria tondu tika undu karanginyirite na ningwari na chief officer nikenda tuvote ku enforce nginya bana ngao national government. I think ni important wana uturute wira pamwe namo nundu wa kurigiriria nginya child labor na security yanginyagia andu aria marathie kuvura kibarua vau mathiete na ciana. Wauguo ene Kware ino magiro kurwa na muvango wa gwicuria na muthetu marima maria matigagwa vuva niguo migunda ino itumike na urimi. But kuna vanogo tukoretwe twina changamoto nene muno nundu Mining Act iravitugirwe 2024 the new Mining Act na undumwe thirikari nene vetwa mandate but mwa tutetheririe thirikari nene ni gukorwa gukoretwe kwina rogue miners, you know, those people tasio a Kware akwenja aria mathiicaga makivura mathiga na makareka ku reclaim kuma vura mathiga kumwe gwatonya mai nginya ukethagira andu ni mara drown. Secondly, NEMA na ndwari ya yengi ningi mavoya riria Kware zino ira establishwa maka ensure nyamwira itagwa SCIR ruthwa Kware zicio ni iravota kwaga reclaimed back. Mundu agiuka kwenja Kware agakorwo ready warikania na site iyo ugatiga wa micuria nikenda tuvote kuthie mbere. Otherwise ucio ni undu ndaraise na ni muhosa murito. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ikundi giti gia kithirikari gia Zoi Kenya ni gitite na mbere na kuguna nthuki mbithi na njira ya utethio baba kwa mathagaja guchukiria kiri mwingi akere mutongerwa gikundi giki Reagan Kabere ugite ni bombite kwaramia mathagu jao na gukinyira nto nkuruki ara mwankira na ndipagunite nkuruki nthuki mbithi 65 kuma barambiriria utungata bubona wake aria mamburene jaja munini wa gavana Jamiru Linda Kiome na kathite gavana Mutumani gutara Reagan tamwathikirira wawe kiri mantu jegie gukiria uchumi.
Oni arandambelerie kezo by the way ngakwira yani koti omba wetekia lakini arankinyete thai ingwetwa Mondros na ntare Mondros kandu imanzini ongiuku makezo ente kwa fondirio bya kure lakini ndainde na bikibiki yelenzerene kankuretora mana yana ntuko yani dhaendero karande totale madhabu dolelia mestariga nkawa murungu arawato kutharima gikundi gitika thirikari gya Zoeno gitite nambe na kuthithia magigania maturene aria mwankana ndi kuringana murungamiri wa kio Reagan Kaberia ni batethetie antu babethi nkuruki ya 65 bamwe batina aciari kana kuma njene stegociumba. About 65,000 young people mwaratu anjire programu ezoe. Programu ezo nitete kwa njire miaka 20 and next year to celebrate 20th year. Na ingodika na tuanjire ke programu yetu reana very few tureana tuanjire 517. Naru aire ntukwingi baete bangi intobia kwambiria ngoge ciao wamona cheki cia milioni 60 nyuma ya gwita kosi mwanya ni wiritiribuka thitwe ni munini wa gavana wa Meru Linda Kiome uria taririte kinya bali thirikari ya county bali na mubango ta Jwa Meru Youth Service. So my call today to our system and to the government, both county and government, national government. Ituri na tatumbiko tete wana youth. It's a proof wana youth ote gwewa nekra mbesa bari akurita. Na tuena very many young people so duare kinyate kwengana akuria ngwezi ambi tia waiti kola job. Mbule kola job ichitiene to me and I'm so happy that in the county government been a very good systems that to put in place. They were one of the county government advisors, the advisor to the governor and deputy economic advisor. Nera to kwenda kwengana ni otha hii ngata tumbotethi wana youth betu baba weta through MYS kinya bakethiria to aba startup kedio tuireko. So as Zoe is doing this job, also Governor Mutuma through the MYS program is doing the same. Nabadhiria, they are going to have their certificates also. What certificate? Reagan. Governor is in partnership with other people so that in governor will also give a startup kit kwa vijana wetu waeze pia kuanzisha kazi. Situmpigie governor makofi. In the spirit of what deputy governor and the governor are doing for our youth, I want to say this. I want to take 5 voluntary cases. Kama kuna mtu wako hapa anajisikia amekwama na mawazo ama amekwama kwa pombe na noe ndio tigana na nchobika na bangi nugereti ya kurema, tafadhali tukajo kia few cases for free. Sindi sawa? Munini wa gavana kinyana ajukitie kanyaka kunenkaniria 500 mbesa balibali kire timu ya mobila ya Maua United kenda kujulia wira neburia bekire. Maua FC United ni baya si baya. Dennis Mugendi, Weru Njuma, mushine o Maua, County ya Meru. Kambuni njoria ya ukinyaniria Safaricom ntuku ya naru anirugoretie utungata bobwero burea buri moroto jwabu ni kuthangikira arimi bobu ni gukurukira utungata barabo kumenyekana tabadu za mkulima burabo gatetheria arimi kinya kwithirwa bagitonya kire mitandao na guchwa thoko ya urimi bao na kinya utungata na mataro kwithirwa jarikire urimi muthuri muriuki na report ija. Mthuri narua kampuni Safaricom nombete kwithirwa ikijana njire jeru ikethwa ikuna murimi erambitie bado ya mkulima iri njire mugutigira te murimi na kugunika na njire kindandi arakethwa akiuria biuria na kuona maciokio kumana thinera gukurukira. Lazima wapigie agronomist simu, sinio? Lazima wapigie extension officer simu. Saa zingine wanaangalia pale kwa internet kuona magonjwa ama chakula bora ni gani. Tukasema hiyo bundle ya wakulima baseline lazima ikuwe na data na ikuwe na minutes. Tunasema kununua hiyo bundle anaenda *544 *16#. Atapata ya siku ya 40 bob, atapata ya wiki ya 300, atapata ya mwezi, hapa ya mwezi pia ni 1,200 shillings. Hiyo itamcover mwezi. Akitaka kununua ya 90 days anaweza miezi 3 ama miezi 6.
ndio aweze kuwa fully covered. Amna bobo bakunya moratu wa nkuruki ni gutigira murimi akwithwa akiona ndawa na kenyi into bingi biro tumira kimandu jegi urimi. Inputs ndio pale pesa zao nyingi zinaenda. Tukaenda tukatafuta partners na pia agrovets zile ziko karibu na farmers. Tukasema our agrovets waweke discount for these farmers. Ndio mtu akiwa na hii bundle ya wakulima akienda kwa agrovet na akishajisajili akienda kwa agrovet atapata discount. Anajisajili wapi? Anajisajili kwa platform yetu ya DG Farm. Akishajisajili pale anapatiwa member number. Hiyo namba ndio akienda pale kwa agrovet ikiwekwa ndani inampatia discount. Thirikari kaunti kiwetu riri nikethwo gitetheria muno kinya kurwa nyimba ire andite nkunyonde na kaunti Meru no tunande arimi baketha bakiugira ndawa iri kumenyekana na kwanda mbeu iri kwendekana. Na tuna expect kupitia the support that you give our farmers pia wataweza kufunguka macho na kupata information ya safe ways of growing our crops and safe ways of using agricultural fertilizers vizuri. Nontonde ne Meru County tumbete kwethia twina cancer inyingi muno na cancer hii chiriumania na chemical tukomba kwethia twitumira miundene yetu product ira tukwethia tukianda ikethia china chemicals irite bui na tukuona na tukuritanwa Safaricom ikuya na app iro kethira ukialilio ko ukalilia ona kethira product iro kwenderua ni njia na ni thimi na ni regulated boya na tondu witu kuona ire mubango jo mwega nonto arimi betu nande bagitathana ire na extension officers betu bakathiria thiena ira cia mirimo na kuthiria kanya kare utejaga gwita kuria consultation mo office ne ya agricultural officers. Muthuri Muriuki wori Juma mutirio Kangangi. Tukimitheba makumantere chatigane ni borite bangi batigetikire gutumirwa ni asiasa bugite kagitene gakatuthengerete ithurano nthukimitheba baingi nibethagirwo bagitumirwa ni asiasa kenda kinya kuigwa atire itini untu baugite na ndibuti batere kuoneka bakiure bangi barungame na musimamo jwa gutambia siasa chathiri na itena rume na Brian Kimathi na ripoti je. Deka gita kangiga siasa na sikenderea kugwata mwanki ore ntuko igweta na ndi bamwe banduke mbethe interese tigane ni baririte gitumi kia yuthi gweka thiri na guciabanirira na siasa imbe chathai ya siasa babona ira gitumi muno na nkuruki bakimeneria mitugo emenyori muno kagita kaga gutumira nduke mbethe kureta gasagasa. Lakini kila tukuromba youth sana tukaithia twina andu ana tukaya kurwira kintu kimwe common agenda itu prefer ura kaombo tutethia as a youth na tumie tu youth tuna mutongoria uraribu kuturikana kimathina yetu honi ankwenda kuwa bora tukweyo tumiro twina tukario njenzi watwika wanasiasa bari abaturira nchobi watwika turiyo karingo mana ile ya kwithira ana betu ibo tumirwa njirere tibatere pakiaya wa mbesa pakathukinya mishamanio na batu athurire nabo ibetere kumama batela kia youth yetu ni akarire akere ntheburu na mwankira batu thai twe youth tote utethio twina buo akiuga ni bonete onto bubuka boretaga kinya thina nkurukie mawega na benda yuthi bokirwo na njira ira cibatere jana beto ingwetikia baba inge bila bikona bethira ba kia manipulated itarere chiacha te kwethira nyabate na ngui onto inkomya bijana beto baba inge bena skills baba inge bena training baba inge ne abathomete bena nya certificate ndene yo lakini bila byo tuma vijana betu batumika boboe itarare na chiacha ikwethira bate empowered kote kwethira thirikari itenga resources ira chikwendekana muno tethia vijana na kuhakikisha skills ira vijana betu bena chio chikutumika boya maana ile ko unwa njara weta watumira nkolo kiembeza kithumba na ra chibitari weta maana ile yo utumira ya maana ile yo kwa we mwana siasa orare we atwiga na imuntu ethirikari no kwa maana ile yara kendo we maisa ku ya thukanga yuti kintu gikwithira gikubwa tutikure ituthomete na twina skills kwina TVETs all over the county na katu twina skills uchi onde itukwaga empowerment kuma kia siasa betu for the last 5 years kachite guthira tukaria kariba Bamiru County tutionete empowerment valia bura tumbikia kwa tukaria youth ne to benefit niyo
For example, toke ake killing days kana ba mami betu kwina empowerment programs nyingi mno chi empower ba mami betu badi to choka ke youth badi to tumekarira kwina siasa kuringana na bo thina cia nthuki mbithi ni kathumba na bakiromba bara bagatonyo tengeria ni gutegera youth kaundene tuko address tuna thina nyingi sana tukulailia tukona thina cietu like unemployment rate of unemployment in Kenya is high, lakini itukuromba ura kaithia kae mutongorio yetu kumira aturikane na auria probably we irombikio tutethia turi akari na aturi bonde ba Meru County na as a whole entire Kenya. Ke report rande Rusoro TV kumarigane mbeta Brian Kibadi. Mwandiki munene kiri ministry ya Iwanda Kiburi Kilemina ataririte umbani bwa kenda thirikari kiri wendia bo majani na kinyaka wao meanthiguru ya Kenya. Kiburi akiuga kinya urimi na wendia bo bamba ni bonekete gwita na mbere gukira aja nthiguru ni ugite bubo burumbikane untu bakioneki ge 2030 na mbere agikatha rice ni gutongeria nthiguru kiri kwiruta kinya kiri ukombone na gutigira Kenya ni kumbana kiri ndwangi mwanya mwanya akiuga jakiri mara bari na kugweru ni kwithirwa kinya munini wa rais aumite Ntereji na kou Kirimara gite kuraja kujukia kanya ka rais tukutwejete. Anthony Kathenya na report yeje. Mwandiki munene wa ikundi bia onjorithia kana cooperatives Kibore Kilemi luaruga gitengo kia nigi kirite mibango miega nirega tigira kwina weru no menyeri bwa kigina kia mwingi kire ikundi itwajiririe ku review the cooperative mother law ile twa cap 490 cooperative law and itakuluka for the last 16 or so years. So we are happy that that law ni kupidurwa ila tuta mediation Anthony akolekwe in parliament na akolekwe senate, though with a little bit of divergence views with profession which with the karakari cha sheria hiyo. So it could be the mediation, and we are hoping that nyumba chetu yete cha mbunge yetikaniria tudatwina sheria njaro na sheria kwa ndistina muno thina ya good governance. Kulingana na Kibore Kilemi, thina umenyeri bwa kigina kia ina ikundi amuno tongere buthuku nio thina nene na ile thiritwe kigwithe ikundi bingi. Thina cooperative chetu ni ira nyingi yumao ndokumea cooperative it's up their member owned organizations. So we are looking at Mantoyana. Number one, ni into kitu weta deposit guarantee fund. Ati sako kia kuwa uwembe ya kia kuchi safe. Fit and proper test equally tabie mtu arai certain position. In fact, CEO, finance director, ICT director, operations director, sisi utoda santopa tuko na positions to making decisions. Tukabidhira tuta character verification. Kulingana na PS Kibore Kilemi, cooperative ni jijo mbete gukeli urimi bwa imirata kawa, majani, wendia bwa elia na thaino urimi mpaka bwa mpamba. Hii Kenya ni number 1 in dairy because of the cooperative model. Kenya mayani because of the cooperative model. Kawa because of the cooperative model. Because even cotton, we are doing very well in cotton because of the cooperatives we have in Lamu, in Kwale, in Busia, and even in Meru. Kibore Kilemi akiuga mibango eneo onde ilungamite na kuthingata no banga nibwa kiroto kijero kia nde ya Kenya gia kuma mwaka wa 2023 na 30. Date 2060 itwari na health summit igoro itwari ya katiba. We are looking at as our constitution serves as well, and all these things feed to where the government, because the government has a responsibility to the people of Kenya kubanga wikira mipango, because it is one thing to have a constitution, it's another thing to have prosperity. The best thing is to have a nice law within a prosperous nation, and Vision 2060 is supposed to set the pathway. I give our president matters courage, the courage to confront these challenges, the courage to bring these challenges to public discourse. We have these problems. How do we fix them? Amwena ugo kagita gaka Kibore na ulitia kariba Kilimar kwa tambaru munini wa rais Kithure Kindiki na kuga kando na kwithira gitethire kiri maendeleo ntere ino ile kinya limwe tu gukinyira gite kia mutongoria wa ndi. Whether when I take a deputy president as a community is a big honor and it is big deal. Nyoko imanto atiara kwa you are a bit away from the presidency. And if you think that if in fact for 60 or so years you have been independent,
Kindiki Mutombere kumaki the Meru Nation kwa deputy president. That's a big deal. What is even bigger deal is that it is actually possible in 2032 we will have a clear shot to the presidency. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Kiume gĩkĩ kĩthirĩte kĩonjorima karika kathomba jagi siasa bakioneka mtu agikuche ruteri rwawe na mwandiki wetu Antito Morgan Mwitinwe nethirĩtwo arĩri gĩthokenda gũtigira na gũkũretera jaja jonthe na migambo ya siasa baba na nikiri ripoti ya mwanya ya Rithoria Ithaga. Rithoria konirite Gachagua Kindiki nteto chao ikari atia. Brano ameketi hapo. Kasongo amepanga kumwaibisha. Anaambia Simba Arati wewe amuka. Simba Arati anaamuka anasema hii kiti ya deputy president hii ni yetu watu ya ODM. Na kama huyu Kindiki anataka atoke huko akuje ODM. Ndio kuria Profesa Kindiki eko gutunywa giti. Unafikiri kuna mtu anaweza kunitoa kwa kiti? Ate mimi nifukuzwa kama mjinga? It's not possible. Haiwezekani. Mimi nitajitetea. Gachagua umenye Kindiki ariuga nteto yuite au. Huyu mtu ya kwetu anaitwa Soprano. Ati unaita mtu nickname. Ati rais wanamuita Kasongo. Deputy president wanamuita Soprano. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni Soprano si Soprano. Ni aibu si aibu. Sasa wewe mtu kubavu mtu mzima. Yes sir. Yaani kuita mtu nickname ni kitu kubwa. Sio ni mambo ya watoto. Unajua ni mfupi sasa kuangalia chini hapana iko kasi mingi. Simwili yake karibu kwa sakafu. Wezi kosa kila kitu. Sera hakuna. Sura hakuna. Ai. Wacha hiyo maneno. Wacha kuleta madharau. Gavana Mbarire anjo twere no muthongi kiribaire baba tume au. Kijana huyu mkimwangalia hivi na muweke yule mzee mwingine hapa, uambiwe uchague mmoja wao, utachagua nani? Utachagua nani? Kwa sababu hapa ako mwili nayo iko, roho nayo iko. Imanto Njogu tuweze kire Mugambi Manyara. Tungibetera gakobia gakuma na Nigeria na atekarita kinyamami na ndentijimbia kunikirite au mtoro kona kathuri atharaga kobia kau in public amugura akiandetera ngamwangi ngiriegana kenda tumba kumenya indie waithaga au Mugambi Manyara atemenya kobwo mutongoria niki nonto waugo au awatere kabuti ka munya arawa awataka kireito arawa awataka kawera kinyarware kaglentore akawa tuije nathu Igembe North eneka MCA wenu Kastare yare minguge Kastare go tilaginya kwagania kingi utheriuma na ndire ingugire ku MCA wenu akumba inde ngwege kintu basumara osense mugoyo tubo sense oyo anti okuria nate mutundu waku jo tunei njeri umya wonte nasi yako nombo lelia de mtu very smart tu lakini ukona ukulugera manto ya na terie eyo ukulugera Kastare ote mtu wanda utukaranga nasi yako atwigwe kire murembo jo tukora thina muno antu atuiteshe ni bara ni antu atori ibo barenjite na nditangi tutangisiose unika mayo isiko kunika mute ende dhaibu ntoto kuwa tumwe one time. Imanto Njogu, Morgan Muti, Rithoria Ithaga, Weru TV. Tegero TV tugukinya muthia jo Antito cheweru njuma thaa 3 tukubana rongo chokere nkatho cha mwanya no ntubakona kanya kugwatanira na bautwe utuko bwana ruwa nyume kagita gate kuraja ni mubango jwa the plug tanambere gukenera mibango ya Weru TV kwendere kagita gake gambita gwanchinyari kinywa mona ndio masithio tukubana ruwa okari morin kirime.